بسم الله الرحمن الرحيم مسب أن أندن إدينا لن يلن تدب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يتمناه كل مسلم ko neɗɗo julɗo fo yeli ka aduna ɗo ko honɗum ko natugol aljanna daɗa yiite jahannama fo ko ɗum faala hiɗa faala ɗum jenti oɗo hadith watta yili e makko gollitirama. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu wa ardah sahabajo tedduɗo giro nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam weldiɗɗo makko o wi nelaɗo yeetolan hunde naaday ndelan aljanna woɗɗintinami yiite jahannama. Miɗo faala ɗum nelaɗo humpitan ɗum nani landal moƴƴal nani himme tedduɗo towuɗo daɗugol yiite jahannama naata aljanna ɗum o faala kanko. Nelaɗo yeetolan golle ɗe mi gollata ɗe naadan mi wona sabu naadugollan aljanna wona sabu dandugollan yiite jahannama. jento jabawol ngol gollitira siɗa faala ko o faala ko. nelaɗo makanimo ta'budu llaha wala tushriku bihi shay'a rew allah lamɗo wawɗo on hara kafidalimo hay e fus en ɓooyi yewtude fi shirku e hulɓinagol muɗum rew allah hara kafidali allah hay e fus e wi'ino e windande feƴƴinoɗo nde dewal ngal ko hunde nde allah yiɗi wo kala ko yiɗi e konguɗi e golle feeñude e suuƴiide si allah no yiɗi haray ko dewal num. ta'budu llaha rewa allah wala tushriku bihi shay'an hara kafidalimo hay e fus wona malaikajo wona annabajo wona noon fi waliyujo kanko wiyeten waliyi kon enen ta kafido allah hay e fus. wa tuqimu salah ñinna julde nden wa tu'ti zaka itta zakka jawdi manen siɗa mari jawdi yondi molon ti timmi hitande juuɗe maɗa. wa tasumu ramadan hora lewru sumoye ndum. wa tahujjul bayta hajjaka suudu siɗa mari feere laawol muɗum. ɓe maki non ene a accata mi yeetoma ko woni hoore fiyake en foppo muɗum e tugalal mungal fof. o wi bala ya rasulallah yeetoɗam. o wi nelaɗo makanimo rasul amri ko woni hunde fiyake on foppo mum al islamu ko diina kan wa amuduhu sala tugalal ngal fof ko diina kan tugalal ko julde nden tugalal diina kan julde nden ko nde woni tugalal diina kan. diina e julde ko jokkodir ɗum mo acci julde o acci diina mo ala e juulude on ɗo wona julɗo non on ɗo wona julɗo. la diina liman la salata lahu mo juulata on ɗon mara diina. no woodi wiyoɓe koɓe julɓe ko inde julɗo ɓe jogii kono noon ɓe annda fi diina ɓe annda fi julde nden ko ɓe anndi e julde nde wo ko inde nen tun juulugol ngol ko inde nen tun ɓe anndi ɓe juulata ɓe hajaka e muɗum ɓe yeɓa e waktuji ɗin ɓe nenna ɓe laaga ɓe hittina fi julde nden. julde nden ɗum woni sakkitiɗum e fiyako maɓɓe on si ɓe maapi julde nden ala hiɓe hetti ko ɓe liɓor ɓe maapaki fus ɓe immoɓe juula ɗum ko faljere mawlanande noon. jente oɗo aya joma subhanahu wa ta'ala daali illa ashaba alyamin fi jannatin yatasaaluna ani almujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku min almusallin. yimɓe ɓen yimɓe sengo ñaamo ɓen alwaɗon e ɓen ɗon ɓenno kadara aljanna hiɓe landonire fi yimɓe bandi ɓen ka aduna ɗo ɓe landi ko honɗum naadi on e sakara yiita jahannama honɗum ɓe jaabi lan jaabawol aranal ngal ɓurgol wonde important ngal honɗum waɗi qalu lam naku min almusallin haade menen min juulata. ɗum woni muskila maɓɓe ɗum woni probléme maɓɓe jano aya goɗɗo goo inni jooma daali fa waylun lilmusallin alladina hum an salatihim sahun. lette wodaniɓe yimɓe juuloɓe homɓe hara heɓe wersini e julde nden
ɓe nanne waktuji ɗin ɓe yeebayɗi ɓe haajaka e majji ɗum ko musiba mawlanago noon musidɗo an julɗo tedduɗo andito ko nde julde atteteɗa ñawede fimu ñande janngo yawmal qiyama sadaraka yeeso Allah subhanahu wa taala ko atotoma landade hakkude ma an e makko konko honɗum ko ɗi waktuji joyi ɗo farli e hoore maɗa nelaɗo maki alayhi salatu wassalam inna awwala ma yuhasabu bihi labdu yawma alqiyamati min amalihi ko salatuhu ko ande ko jiyaɗo attete ñawede fimu ñande janngo yawma alqiyama ko julde makko nden fa in salahat si julde makko nden moƴƴi tawi kono haandiri noon o wonno juulirde waktuji ɗum totta waktu majji on e arkanuji julde ɗe tugale ɗen e ko yeɗa ko fof o timmini faqad aflaha wa anje haray o mali o daɗi wa in fasal so julde makko nden boni faqad khaba wa khasir haray o perdi o hayri aw haray eɗen hani humpitade ko honɗum sellinta julde men nden ko honɗum bondata de si Allah ke balɗe cellal ɗe goto goto si Allah ke balɗe cellal tindono e nde julde mo watte yili e mayre ko nde woni hoore manan ko men aduna e l'akhara wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh